ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ BJP ꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ BJP ꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯅ PR ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ PR ꯊꯝꯖꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PR ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ PR ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯗꯤꯁꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ PR ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯝꯃ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 356ꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ 13 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ सस्पेंडेड एनिमेशन सी था अनी सी गी मनुंगसिदा हाइबदी हुजिक सी अखोई फेब्रुवारी मार्च अप्रैल की तांग तराउंद ओइगनी सिबो की मनुंगदा भारत की पार्लियामेंट लोकसभा अमसुंग राज्यसभा दा प्रेसिडेंट ना मसी पार्लियामेंट ना मसी अप्रूव तौद्रगदी मसी मखा ताबा अमुक हानगी दु रिवाइव तौब डिसेंट डेट आइदना अमुक लापय हाइबदी प्रोक्लेमेशन सी अप्रूव तौब अमतंगी था अनिगी मनुंगसिदा अइना खंजबदा फौबदी आई कंसीडर्ड व्यू ददी था अनिगी मनुंगसिदा हाइबदी मार्च तांग 10 दगी ओरंगनी पार्लियामेंट से अमुक रिज्यूम तौबदुसी अदुबदी सिगी लाइबा सेशन जेदा सोइदनमकी हाइरिबा अप्रूवल से पिरकद्रा हाइबगी चावना चिंगनब लई हुजिक ओइरिबा मणिपुर तौरइबा कोइगी गवर्नर ना सेक्रेटरीट का फमकपा अतै एति मागी एस्टैब्लिशमेंट मयाम अमा सेमकपा मीटिंग कॉल तौरपा तासन खमजन मयाम छै उरगदी PR से सोइदनमकी मार्च की तांग 10 दगी हौगदुरिबा 10 दगी ओगनी हौगदुरिबा सुमा पार्लियामेंट की कोइबा सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन नि 10 दई ने लौजै मसीदगिदी अखोई सोइदनमकी तौरकद्रा हाइबगी चिंगनबा चावना लई मसीगी प्रेसिडेंट रूल सी लाकमतमदा मसी लाक्तनबगी अमत ओइबा बियामसु पामनदे अखोई कांग्रेस पार्टी नसु प्रेसिडेंट रूल सी पामदे हाना ममांगसु अखोई सीनियर लीडर्स नसु क्या हाइगरे अखोई पार्टी की ओइनदि मदु अपाम लेते मियामना खनबा म्यूट सिंगना ngakpa lainga adu अखोइना पामबनी अदु लैरिबा BJP की MLA सिंगना मखोइना पुक्सेन मानदबा अममगा पुंदबा यूनिटी लेतबा सिगुंबा कया असि ओइरागदी हाइबदी लैरिबा ngसाइगी मार्च की तांग 10 की मतंग अप्रैल तांग 10 भोक लेबनिना मार्च की एनी टाइम हम दोरपि आइ थानी हैबसी अदुगी मनुंग सिदैदा मखोइ सरकार सी क्लेम तौबा अमसुंग सेमौबा हैबसी तौद्रगदी PR की पोथी सोइनम की मखा चथरकनी हैबगी चिंगनबा लई मरम अदुना अखोई पार्टी की ओइबा पोती ओइदरे मखोई पार्टी की ओइबा मनुंग ओइबा पोतनी मियाम की इंटरेस्ट ता अखोइना कांग्रेस ना अपोजिशन नमोइना मियाम की इंटरेस्ट ता BJP की लैरिबा MLA सिंसी अमतोइना पुंसनदुना मतिक चाबा मणिपुर ngakpa ngamgadaba मणिपुर दा पीस शांति नॉर्मेंसी मियाम की पुंसी लन थुंग ngakpa ngamgadaba अदुगुम लीडर अमा खल्लगा यामना थुनमक मियाम की ओइबा गणतंत्रिक ओइबा दुंबा डेमोक्रेटिक ओइबा लेंगा कदु हंजलनबा सी अखोई कांग्रेस पार्टी की ओइनसु अपामनी अदुगा हुजिक लैरिबा फिवम से मियाम से यामना कंफ्यूजिंग होइबा यामना चरांगनबा लांगतकनबा मी खुदिंगना हंगबा मी खरमना हाई करी हाई मदुदी हुजिक से हाना पानगिबा पीरियड चही अनि मुक्सी याम साथीना अवा अना चैथिंग जे नंगिबना मरम ओइसना PR सना फरबरा इन हंगनबा यावदबा नते अदु खरा मना हाई
PR gi sidi masidi the calm before the storm nonglei nungsit lakting da atia sengchak sengba dugi mawong ni hujik tawriba sidi hena sathiba mawong da lakpa yai haibagi adugumba comment piba view leiba adugumba miyoi kya amasu lei khara amana hanagi lengak chahi ani mukisu urakan da natraga Adasu BJP na tawriba sidasu BJP na tawriba si urakanda PR na tabra koi se amagi amani na khanba kangbu sudum lei adu koi gi considered view dadi PR lak tabasi na hena pai PR lakanda kari no khangdaba kari tholakadage khangdaba mayam ama leibanina PR lakpagi podasi koi gi oinadi pamde PR se makha sathabasi loina na hujik laiba question si PR lakka matam si lai si akoi gi makoina changjalayiba hujik si akoi khulngakpa icha inausing huju khulai akoi handing over to haiba tare ai surrender to mukti ai haijening de handing over to haiba appeal to ne law me enact tor kana pi daba yate haiba nate huju khulai si ain nama ordinance sama jari raga masi adugum order ama makha to daba yate khotaba yate na chamchamba administrative order thokpaduna mani ko adumak natabanina mase ai handing over to bani appeal to wuduki respond to bani handing over to bani na logjai adu hairiba khuju khulai mayam ama keno handing over to sida su mayam condition mayam ama ngasi paper da su kai da su thengnare adu masi su hujik si masina kadom da masi gi mayon ji lakadori bano haibasi ekhoi tamangum da ba mayam ama khap ekhoi da people de anxiety ma leire lakpa ya basi stick and the carrot policy sisian nakadra colonial policy matamda British era toramba phajana haibasi yaragadi nang carrot pizagani phajana haibasi yadragadi nang stick pizagani haibagi stick and the carrot policy British colonial era gi adugumba potama lakadra haibagi chingnaba chaungna lei aduga loina na asigumba PR na lokhalaiba PR lakpadagi lokhalaiba thabak singthi yengurakanda khoigi makhoi sibu peace and normalcy hanjal hannabak sigi damakta pandam la hai PR madu chingna ningai oi peace and normalcy ngakta hanjal halaga loire amagi wasu amta natabada hanagi normalcy du porpodi oisanu ngambasu oisanu adu madu chingna dabati ngamde maramde karigino hai matamda masigi marumda hidden agenda oina mass combing operation gumba akhoida leiriba akhoi isil nauk sing mariba majati gi damakta khonaduna sahi kaya dagi tawrei mayam se plus out tognabagi natraga nap tognabagi natraga makhoise namdana akhoi karumba khara tognabagi adugumbagi pot ama leibra habasisu singnadaba ngamde loina na akhoina mayamna toina haibadasu thengnai territorial integrity di kairoi habasi home minister Amit Shah na haibashu haire handaki su governor na su territorial integrity di kairoi haire aduda handaki ngasi gi paper da newspaper da thengnabada yam phajaba ma yawi separate administration haiba ma palle nani masi wasi pak sum demand dadi dum jawrasu assurance pilakamatam dadi territorial integrity khakta haiba adu handaki ngarangi laibadugi magi document che chang agreement tumakti udri aduga maduda separate administration haiba ma yawi adu khara madadi social media dadi territorial integrity da haibu yawi aigi motadi territorial integrity kaida bugo loina na separate administration pidaba haiba su jamna mathok tai the what is separate administration haiba si mayam ne nadi hen khangbire adu aina thamjaning badi separate administration si hojik autonomous district council le si sisu separate administration la na hangna basu yawi adu akoina khanjabadadi masidi assembly duga pakna raga assembly dugi manung da lei di separate administration not ten logji adu natana 6th schedule gi makhada akogi assembly gi wang da satkiduna Indian constitution gi makhada direct lakhi butaragadi modu separate administration ne na logji adu akhang ai singi motto khaiba lebiram bani maramdi masidi akogi assembly gi purview manung da leiba podama oibana aduna karigumba china akogi oiba view ni karigumba masigi matang da yanaba ma karigumba ma porko tarbasu akoina pamjabasidi madudi stakeholder singduna lepkadabani sina akogi view ni akogi comment ni madudi ngasai ADC leiriba
assembly की purview मनुंग दले रिवा ADC सिदा import तोवा devolution of power तोवा पंचायत की election तोवा local bodies की election तोवा ADC की election तोवदना सवाइन तोवदना मियाम दा decentralized तोरगा empowered तोरगा दी मधुगी पोतो दा अखन्नबा थोइबा थोदो वाथोक मयाम मसिना इकोनॉमी की ओइना लंबी थोंगी चौकट खोंथांग की डॉक्टर की लायेंग संगी अदुगी अदा मयाम अमा छोथरबना स्पेशल पैकेज मयाम अमा पीरगा सुमना कंदा कोई कमाइन तौना अखंगई सिंगना खनबिरगा स्टेक होल्डर सिंगसिगा तानरगा कमाइन यानगदगी हाइबगी पोतु भोक्तदी आइगी मोतदी खर मखर मदु चनबा यागद्राइना खल्ली अदु नतबा separate administration मैम पंगाउद हराव टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायरोय हाइरे न तौरगा बोडोलैंड की टेरिटोरियल काउंसिल पोत चक्रगदी मणिपुर अमुगन हलारोय अखोइना सही लिसिंग अनि की इतिहास लई हाइरिबा मणिपुर से अमुगन पुजनरपगी पोती लैररोय मदुदा अमुना समजलपगी पोती हुजिक लैगने हाइबसे थाजदे हाइबसे मगा इ थमजगे अदुगा मथंगदा अइना थमजनिंगबा लास्ट point to ina ashamna huji waraba matam ashamna huji amaga hunnaba matam nataba haitare huji yamna critical oina tasan khomdannaraga khoi mayam si kai tawgadagi haibagi adu umba timing amani politician oisanu organization da leibasing oisanu CSO oisanu khuding makchi si khoi khuding mak tana gadaba matam sida aikoina amaga hunnabagi adugumba matang se hek tholpo hek theknar ko jam laibak thibaniana koi thamjaningi madugi matam natte na haijaningi hojikti resettlement of displaced person kamain tawgani si tanja sidai policy of village volunteers singi narang sungang na bada khara yaure haire sigi matang da kamain tawgani aduga national highway singje kamaina koi hangdokani chatpa yani changnaba yani aduga akhoi gi sothawraba याम साथीना बेक ले होरबा मियोय खुदिमक मदुगी चैथेन फंगलबा अखोइगी इकोनॉमी एक्टिविटीज से कमाइन तो रिवाइव तो यानी गा हाइबा सोमना कंदा यामबा अखोइगी एम्फेसिस पीगदबा मतम सिदा मियोय खरना हानगी हाइबसे हाइदि हाइनिंग दरबनी हानगी सरकार हाइबा तारे हानगी सरकार सिना सिगी मतमदा मचिनदा अखोइ तोंबा अखोइ तेनोवाना मा मपुदुना लेंगेदा मागी ममिंगदो हंजलनना ताकपीरो मपुदु सिरो वोक्ता दुम अखोइगी सोलगा लेहो वंगांगा लेहो वखरल अदुम हुजिकसु पार्टी की ओइना बीजेपी की ओइना थोपिरादि फबा थोदि ngangnबो याय अदुदि नतबा इन द गाइस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मरुमदा मी लोइनमंग नते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोइनमंग नचदे अदुगी मरुमदा ऑर्गेनाइजेशन की मरुमदा लुम्मगा हाना तंबिगिबा हाना हाइगिबा बीजेपी न पालिंगैदा हाना की चीफ मिनिस्टर लेंगैदा ngangiba chakkiba mayam do huzik any platform amada ngak leitana handalanna haibase yamna laibak thibani haye ningde makoina hariba party sigi ideology pamgadi tholo thenasi ngangnasi adusuna tagum to aikoina di yam respect to jabo organization amagi miyoyon thole aikoina ngangore madui do organization du da ngang bane ne puthor ko do bod gumba samaina to bogi pothi aikoina handachi thengnare ngasi ngarang makchu koi ngang gi ba du gumba koi gi koi youtube ta kari da ma da interview da ngang gi ba mayam am so koi thengai ado yam changadi matam logjaroi ama nidang de ngasi अखोई सिगी मतांग से हाना सो हाइनग्रबदी ओरगसु आई कितंग सेंदोक्तबा याददना सेंदोक्चगे पॉइंट वाइज ओइना दुम थमजगे इलीगल माइग्रेशन ना हाइरिबा पोचे बासिदगी थोलपनी थिंगदबरै थोपनी अदुनी अदानी हाइरि इलीगल माइग्रेशन से ट्रीटी ऑफ जंदाउगी ममांगददी अखोइगी बाउंडरी सी निखि टुरेन चिनविन यौरमिनेबा अदुगी मतमदुददी अखोइ सिदैदा मागी जगादुदा हाइदी हाइनिंगदबनी पब्लिक की हेक्ता हाइनिंगबुसु यावरै लमदु कनागुम खरना आईडी क्लेम दि तौजदे लमदुना अखोइगी नि मीना अखोइ नतेगा हाइबगी पोट कसे अखोइ खंजब मतम खर ओइ हाइबे वानि दai हाइजरिदि अदुना इलीगल माइग्रेशन हाइबगी पोट अमा लाइसी ट्रीटी ऑफ जंदाबगी मतुंग लाप खदने हाइजरि अदुगा सिगी मतुंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ता ब्रह्मागी इंडिया का खाइदुंगना कांदा मु ब्रह्मादा लेबिदुना फॉरेनर ओइरे इंडिया लेबिदुना इंडियन ओइरे सिटीजन ओइरे सिगी मतुंगा 1947 दगी मेक सेना फॉरेनर्स एक्ट न चिंबा 1946 ओरंगदा फॉरेनर्स एक्ट न चिंबा लाक्तना खोतना अतै इति मयाम तौदैदि पूरा फॉरेनर ओइरे यारे सिगी पोचिमा अखोइगी सिना माइग्रेशन की पोनी इलीगल माइग्रेशन की पोचिमा अखोइ ममांगदगी लाखिबा पोची अइना हाइजनिंगिदि
खितंग समझनग्रमाने अइना तृतीय जनदाबुगी ममांगददी अखोइगी लम ngatorambani chathok chachin oirambagi adugi mamangda 26 mamangdadi oirambagi yabagi pot leramba yai haijaribako amadagi amada chatpachu semaidagi wagai chapadu akoina migration village to village oina longnaraga lam manung ngatu oina longnabagi pot ama titiyo jandabugi mamangdadi leramba yai duga government of India act 1935 ki matungdagi di khaidokpa hore Burma ga India ga British matamda 1947 dagi moina 1948 orangani Myanmar na independent pangje Burma na swaidagi di akoi pura adui matung chang pasingduri foreigner haiba illegal migrant haiba hawaii singdi sinaba yare nei logjai ai makha abani danga thamga tension jage adu mathangda ngasagi illegal migrant sigi mathangda kari lakke na hai matamda migration illegal migration siga mayam da si matang da explain tawjararoi mayam na khangbi ba ngaktani mathang da refugee ge question thilai refugee ge question je lakpa si 1967 ge da military coup na chingba horpa hana democratic government tu thairaga matam dugi maduda khoi gi men kaino daga le moria daga le horiba akhoi tamil sing kai sing lakibagi khotkibagi sigi web ama leigre adugi web tugi matung da ani ahum lak macha macha di lei adu sangna khoi gi chawna lakibasi 2021 da akhoi angsan susi gi adumba government tu uthaira kan da military junta hunta na akhoi gi lakan ji da achowa mu ngasai gi refusing illegal refugee singji akhoi changakpani haijari web se sigi changka matam ji da camp na 2021 dagi na 23 bokta 78731 India me akhoi India da change Myanmar change isi ayam masi matam ji da changpa tani masi ayam mayam chen khangbire border city Assam Rifles na men to boni moi na ngakpani madugi changthok changthin gi pot ama leire aduna masi blame tawba aduna tawmani adui matam ni adai matam ni na pangtaw da tawai pot se masi akhoi tawningde 21 dagi na 23 bok manungda aina phangba record sida India da changakpani including Mizoram and Manipur 78731 refugees sidai da change sigi refugees in maratani ngasai gi yawrum duiba kolum duiba tawriba kholiba mayam si changakpani ayambana aduna mayam amamanga chakpa illegal migrant to adu ngaktana makoi di settlement 1947 gi mamang chang ba koina 50 hairi adu ILP gi jadi 60 haimane sigi mamang chang padudi akoi illegal migrant ne loroi toini aduna migration ni haijari ba laibe issue chi di migration ju issue ni adu loyan hena sathi be issue di refugee gi issue ni refugee sing dina changjal la khuju khulai pa ga tawri mayam je mayam nang khangbire adom da sangdok cha roi adu matang da war against drug haire point ani gumdang haijar ga tension jage war against drug is the Imphal airport ta akhoi gi drug phagi 2013 da pha matam du chief minister gi nephew chennai adu chennai hai madu chumra chumdabra hai du court ni leko da poni adu sigumba drug se phare ma chenare khonare hai matam da congress na parliament da congress ti kai doge do war against drug se adum hobodagi hona changjan ron lai CBI da kudak ta sinai CBI da sinagi 2013 gi Imphal airport drug hall ji koi CBI da sinai matam du gi chief minister gi nephew yawi haina ma ta sen involve to go to di ma inquiry du na proof to ga da ko oi sin adu gi mathang da palenda akoi gi mayam ne tabi re ko 2013 do ga ni si su Colonel Ajoi Chowdhury ko wa ma kanna Colonel sina drug mayam purum bagi phadna khotna to bulai gare adu su dum congress matam CBI da dum sinai inquiry gi CBI sina matam du gi khwai efficient toiba inquiry gi dum ba makoi gi group amani makoi gi institution amani na sinai atwain to na sida na te yang gre ai matam ji sangdo ne na ai yam sang lo yadrabani matang chawada drug ke kre gi lakada sang ong to jage mathang da BJP na war against drug ti hayaba adu matam amagi ASP oramba adugumba nupi officer mana kari hami war against drugs only and I was na BJP gi war against drugs only and I was ni mitta mimang da mitta uchai bagum bani na mang na hairami madumak chumnen kali 2018 do ngani khosau jau ji phawasi mangone phage si heroin koi kilogram mariga koi 0.595 kg pharini aduga 2,80,200 WY world is yours tablet pharini lupa mayam pharini adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯕꯖꯨꯗꯤꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏ ꯄꯣꯏꯟꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ 3.5 ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯅꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯞ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯨꯈꯣꯁꯩ ꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ CMꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ CMꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯈꯣꯠꯅꯩ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯦꯛꯋꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛꯋꯤꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯞ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯅꯣꯟ ꯑꯦꯁ 3.5 ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯔꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ BJPꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯅ ꯄꯪꯂꯥꯎ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯄꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯄꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯏꯇꯣꯆꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 4 kg OPM ꯐꯥꯈꯤꯕꯗꯨ 10 crore ꯑꯃꯨꯛꯀꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕꯕꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯇꯣꯆꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯑꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯜꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 4 kg OPMꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯤꯡꯀꯨ ꯑꯣꯞ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯈꯨꯅꯧ ꯍꯩꯉꯥꯡ involved ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯌꯥꯉꯝꯕ ꯏꯇꯣꯆꯥ involved ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯅꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯅꯣꯕ ꯕꯦꯁ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯦꯅꯋꯥꯗꯧꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯗꯅ PR ꯂꯥꯛꯇꯅ PR ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯅꯋꯥꯗꯧꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟ ꯗ ꯒꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯗꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ 2001 2017 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯒ ꯍꯟꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2001 2017 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯦ 1,115 ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤꯅꯤ 1,115 स्क्वायर किलोमीटर हेंगलेबा हाइबा मतमसिदा हाइबदी अदुगा हंधबना 912 हंधै हाइबा पेरियडसिदा हाइबदी 2001 दगिना 17 कांग्रेसना पान मतमदा 1,115 इंग हेंगली फॉरेस्ट की स्क्वायर किलोमीटर हंधबना 912 हंधै अदुगा खाइदोक खाइदिन तौरकांदा 100 स्क्वायर किलोमीटर हेगना थनमे कांग्रेसना पालिनेदा बीजेपी ना पानबा और स्टेट 2017 दगिना 24 वदा इंक्रीज निल अदुगा मांगबना डिक्रीज ना 802.93 मांगे अमुका हंजगे बीजेपी ना पानबा 2017 दगिना 2023 बोकेनी 24 की लेरमनी मधुमक्ते पुजर केनो थेंग अपडेट तौजरक्त्रे मधुदा इंक्रीज निल ने अदुगा डिक्रीज ना अखोगी माइनस चलीसे 802.93 स्क्वायर किलोमीटर माइनस मांगे
more than 800 square kilometer अखोगी बीजेपी ने पानबा 17 दगिना 23 फोक्सीदा मांगी जगह ओरंगने पॉपी थाबई कोक्थोइबा यूम छारिबा रिफ्यूज चंगगा लई हाइसे ताइसनबना कांग्रेस ताइसनबा हाइरिबसे करिदगिनो ना कनाना फोंगमनो हाइबदा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR published by Forest Survey of India gida mayamna dum phangbigadaba kainoni aduna sigumba poching je lana haijanba Congress matam do kokthomba hengalamba adu toramba ada toramba ina he haijanba question no mayam je khoi gi se ai kitang matang chari ni da thamjaugen tawani aroi boina khoi gi कुकी मखोइना हाई नार्को टेररिस्ट सिंगना अखोइ मरी लेनबा अदु लेनबा ना हाई सी मतंगदि सांगदोक्तसु थोदोंना हेना अखोइना खंगनारे मदुदि करी नोय मतमदा एसएस हॉक्यूकी माने मा पिबे एफिडेविट मरी लेनै जे कनादनो बीजेपी गा मरी लेनै जे कनादनो बीजेपी का मरी लेनरी सी नसाइगी हाइरिबा लालौलुप यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट UKLF की मखोगी लीडर SS हॉकिप न इबा दुगुंबा मसी मयाम दसु लोइनबा फंगनरबा नसाइगी दुगुंबा डॉक्यूमेंट अमनेबा एफिडेविट से यावरबनी अखोइना ADC की वोट 2015 दा अखोइना कहनबनी कैंडिडेट ना कहनबनी 17 की इलेक्शन जो अखोइना कहनबनी नार्को टेररिस्ट का मरी लेनैयना हाइरिबा सिदी आइबगी रिपोर्ट ता कोर्ट पीबे NIA की कोर्ट पीबे एफिडेविट BJP ओइरे हाइबसी मयाम ने खंबिरे लोइना हुजिक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन न ngasi थोलिबा थौदोकसे BJP की MLA मिनिस्टर तरेतना अदुगा अतोप मखोय लोइनबा मखोय सपोर्ट तौबा अहुम मगा अदुना थोनबा ngaktani aduna oyenba ngaktani मखोय की क्रिएशन नि अदुगा अमदा ताइसनदना अदुदि अदानी न थैदोकनबा मचा दा खोगी ताइसनबगी पोटसे तौनिंगदे अदुना ngसाइगे सिगुम्बा वांगांगिबा हुजिखु मखा हान ngangamba potu carry tawdana ngangiba adugi hangover leidana ngangiba misinna munna khantharaga hojikte sigumu hunnabagi khonabagi amagi poje toga hojik leiribe issue sida resettlement of displaced person policy for village volunteers aduga opening of national highways aduga revival of akoigi economic activities se hangala laga hena nungaiba ingba tappa manipur ama oinabagi damakta khananabagi tananabagi congress su matam punamakta throng tawduna leijai aduga hairiba nyoi singchu hairiba mayam punamakchu hairiba somda mai onsel lakanda ing tappa manipur ama porpo oisan oina thamjaraga tension jage thank you punamjai Governor na President rule tawriba Governor sina mahakna moigi spokesperson nama hapaga daily news bulletin nama miyam na khangan gadabane na district wise na sina kari district ta khulai ka surrender tawi aikhogi valley dada surrender mayam ama to laga chingdana swaidagi matek macha pau khulai manga tara thak tawraga tawbugi potche madu wargadi proportionate oidragadi yam very unfortunate oiganena ai lowi magi policy se aduna governor na yamna athu matamda ma khudakta haibadari spokesperson ama makhoyi oiba wangang loi ama hapaga nungti gi briefing ama FIR kyam pale bina kyam phare khulai na kyam recovery tawre kaidoi haibase district khudingi tawgadabani madu tawdadana mahakna ngasai yanabai agreement point tare to di hafet yang jare madudari phajabai am jawre masi ngaglak tragadi ngalamuk 2001 gido orangani akoi assembly ga mai chakkiba PR matam orangani president rule matam dani madu kari tawonu hai matam da akoi gi tainabum akoi gi haijabum akoi gi muting jina pan badu melengak tu leitabadagi miam punamong na haura kanda adugumba hena sathiba pot ama akoi thoki aduna governor na yamna proportionate oina yamna manana chang manana yengaga hairi pot chingge miam da delhi khangan bam changi number 1 da adu tawdadana mahna one sided oina tawbatargadi masigi hairiba potsidi hena June 18 dagi na sathiba thodoma Manipur da some sort of civil war gumbagi mawong ama lakpa yabagi possibility lai na ina laibra ina I thamjage